भाजपा सरकारान गोयच्या मायनिंग व्यवसायाचे तात्पुरते बंदी हाडिल्ली, मात त्या वेळावेली काँग्रेसीचे केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन हिने गोंयांत येवन मायनिंगाचो पर्यावरण दाखले आणि परवाने रद्द केले असे भाजपाचे पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांनी पत्रकाराच्या प्रश्नाक जाबो दितना सांगला. आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Every action should be a rational action. मी टेम्पररी सस्पेंड केली, पण अनफॉर्च्युनेटली एक बाई जी आयली तिने ब्लँकेट बॅन करून इसीच कॅन्सल केली. जी अंधाधुंदी चलिल्ली ती खंय तरी जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ली आनी जाग्यार घालपाक यू हॅव टू टेम्पररली सस्पेंड ऑपरेशन्स अँड दॅट इज वॉट अवर गव्हर्नमेंट डीड. Cancellation of environmental clearances was probably thought of from the point of GST tax, which was bad for the industry. कित्याक जेन्ना जेन्ना नवे मायनी चालू जातल्यो or मायनी परत चालू जातल्यो, it has to undergo entire process. That delayed the whole thing. That went into legal nitty-gritties. So it was not a right decision to blanket, cancel everything. Temporary suspension was the right decision, and then reinstatement, restarting of the right mines in the right way, in the right fashion was necessary.